prostor, jer ljudi traže sigurnost. Ništa nije važnije nego imati osjećaj sigurnosti, povjerenje u zajednici u kojoj živimo, a povjerenje se i ugled stiču radom. Kada radite, pa stvorite nešto da vam ljudi vjeruju da vi vrijedite. Dakle, mi tako doživljavamo život u našoj zajednici i tako vidimo i našu sociološku ideju u budućnosti. Znači, moramo još više približiti ljudima, osloboditi ljude onog grča, one vrste tereta koja im je nametnuta da su socijalisti loši komunisti. Dakle, hoće da kažu da ono što se ljudima nije dopadalo u periodu socijalizma, kada je bila na vlasti jedna partija, da smo mi za nešto krivi. Smo partija sociološkog uvjerenja koja njeguje slobodu, ideju, koja je, da kažem, uvijek prisutna kod nas i posebno važna, jer smo za tu ideju slobode se borili u ratu posebno. Solidarnost, da svi zajedno upregnemo snage, da stvorimo zajednicu koja bi bila dobra, prosperitetna, da budemo humani, da pomognemo jedni drugima, da druge prepoznamo oko sebe, da budemo socijalno odgovorni, da imamo državu koja će imati razvijene instrumente socijalne odgovornosti, socijalnih politika, podrške ljudima kada im je pomoć potrebna, kad sami ne mogu. Dakle, to su principi na kojima počiva naš program. Nas vrlo često kritika, vi niste dali da narod ide u crkve, niste dali da se krste djeca, niste slavili slave. I to nije tačno. Eto, ja dolazim iz porodice, ja sam kao mlad postao član Saveza komunista sa 17 godina. U mojoj kući se uvijek slavila slava, slavio Božić, slavio Vaskrs, svetkovalo sve, svi smo kršteni, svih troje, ja sam krstio u drugom mjesecu svoga života, a svojevremeno sam sa Kalnim Draganom polemisao, on se krstio u 41. godini. I on meni kaže, ja sam Srbin. Pa kako Srbin, mene u drugom mjesecu krstili, a ti odolite na krštenje pod prinudom, da bi rekao i ti da se krstio. Dakle, mi smo ljudi koji, evo ja to svojim primjerom hoću da pokažem, prisutni na svim važnim mjestima kada naša Srpska pravoslavna crkva obilježava važne događaje, važne datume za koje smo vezani kao ljudi, pripadnici Srpske pravoslavne crkve ili pravoslavne vjere. Učestvujemo u velikom broju akcija izgradnje pravoslavnih crkava, uređenja crkava i ja lično i moji saradnici. I činimo to ne zato što hoćemo nekom da se dodvorimo, ne zato što hoćemo da to bude pomodarstvo kao i mi stavimo u red sa drugima, nego radimo to iz uvjerenja da to tako treba, da je to potrebno učiniti, a približimo ulogu crkve kao jedne važnije organizacije u našem društvu, pomažemo joj koliko možemo da ona ne preuzme ulogu vlasti, nego da bude, kažem, da imamo duhovnu dimenziju, da je sačuvamo jer ona može značiti puno, da iz oltara, kao što ja sad odavde, stoje sveštenici koji šalju ljudske, tople poruke ljudima, pozivaju ih da budu bolji nego što jesu, da humanizujemo zajednicu u kojoj živimo i tako dalje. Dakle, to je uloga koju mi promovišemo i zato slobodno možete reći i svakog zalijepite, odbacite tu bilo kakvu kritiku koju nam upućuju da smo mi ljudi prošlosti, da bi mi htjeli kada bi imali apsolutnu vlast da sve vratimo nazad u prošlost. Ne bi vraćali, ali bi sigurno sva dobra iskustva koja su ostala iz perioda Socialističke Jugoslavije bili spremni preuzeti i koristiti. Jedna od tih mjera jeste i da država brine o mnogim pitanjima o kojima danas ili donedavno država nije brinula. Privredni rast i razvoj u jednoj zemlji, posebno ovakvoj kakva je naša, ne bi mogao biti bez države, bez snažne pomoći države. Mene je svojevremeno Ivanić Mladen nastojao da demantuje kada smo pričali negdje 2001. godine, kad sam ja njega upozoravao da bi bilo dobro da usporimo započetu privatizaciju. Mi jesmo kao vlast to započeli i otišli, donijeli samo zakone, proveli postupak registracije i otišli. Onda su oni nastavili tu prodaju. Ja kažem, ovo ide pogrešno, ovaj koncept će upropastiti privredu, hajde da to usporimo, da tražimo investitore, tražimo partnere, pa da prodajemo jedno po jedno preduzeće kad se stvori uslov, kad imaš dobrog partnera. Kažu, ne, treba to brzo završiti, a tržište će sve regulisati. Ko je sposoban da opstane, opstaće, ko nije, ugasit će se, iz onoga što ugasne nastaće nešto novo i tako. Tipična teorija jednog profesora. I ja to razumijem, ali vidite, to nije dalo rezultata. Mi smo prodali preko 500 preduzeća za 25 miliona gotovinskih doznaka.
500 preduzeća. Pa to je sramota. Mi imamo, ja sam u Pretis Sarajevski, koji ima jednu presu, koja je u glavi imala 25 tona ulja u toj presi. To je velika presa za izvlačenje čaura. Kad jednim udarcem oni izvuče čauru za one velike haubice. Ona je koštala $26 miliona, kad je kupljena negdje 1981. godine i unesena u Pretis dole u Sarajevo. Jedna presa $26 miliona, a mi prodali 500 preduzeća za 25 miliona maraka. To znači da smo mi bili, da smo nasili na 3 stranaca, na tu njihovu ideju neoliberalne ekonomije, kad kao tržištu treba sve to brzo da ispjeva, kako mi moramo da uvedemo privatno vlasništvo, kapitalističke vrijednosti u privredu, da se odreknemo socijalizma na taj način, da zatvorimo tu stranicu, nismo više socijalisti, sad smo privatizovali preduzeća i izašli smo iz socijalizma, sad smo kapitalizam. Eto, to je bilo, kao što su nekada govorili, nekog dana će nastupiti komunizam. Tako su neki ideolozi imali neku teoriju da nastupa komunizam, 1. oktobra 1986. godine. Tačno je to, tako znam, jednog nisam to pročitao, glupost. A i ovi su još veću glupost govorili da ćemo kad rasprodamo sve ovo, promijenimo vlasništvo, reći da smo više raskrstili sa prošlošću, sad smo u kapitalizmu. I ide sada novo doba, sve će biti drugačije. Pogrešno, potpuno. Nije trebalo razvaliti sve, nego trebalo sačuvati, zato mi govorimo, mi hoćemo da sačuvamo neke vrijednosti prošlosti koje su kvalitetne, dobre, koje se mogu primijeniti sada i u budućnosti i da na bazi tog našeg iskustva i naših spoznaja gradimo bolje odnose. I uvjeren sam da bi nam država mogla biti neuporedivo naprednija. I zato se mi socijalisti borimo i ljudi tražimo da nas podrže, da izađu i na izbore, da nam daju veću snagu da bi onda mi mogli te ideje provoditi. To je jedna opšta priča. Sada ću samo reći nešto o ovom važnom pitanju koje sada zaokuplja našu veliku pažnju. To je referendum.